Namar ka jingsho samthia jong wei unongnya kali next step hakpor kumba phra baje ye kawai ki kali kamai tourist maxicap swift kabadon yo registration number ML not san T kendai nyo arlai kalalit ban tenra bet ya kawai ki kali mini truck kabayang harut surok namar bagladon ke jingthut kabalayang ha keti jekana do hanin ke jalmin ketika mini truck adon yo registration number AS01NC iwe san kendai san kini jinja gelaja hasurok ba National Highway 6 kabadang hap hapok sinong Dulongnar Haribhoi district. Ha gede jinja arngut kibriu kila mansau ki bakentup ya unongnya ubala mansau malumala bat we unong le jinglet ubala kamansau na kibenta jong kakli. Ude unong le jinglet ude udang kiu na bernihat da gejing temu banlet tang haum sning. Henry ondala poi ha gede sinong Dulongnar ketika kali ke bausyong kalalet bentenra bet ya ketika trok kebalayang hangtei bat mat ya gede jinja ke basongsi. Kipat ba senong kibala i ketika jinja kilalit ban yarap wood ya kita kibala bansau bat kumjuru gila bentip marmar sya ka 108 bat kumjuru kibor polin bat tang khandiat minit hi ka kali ambulans 108 kalapoi ha ketika jaka bat ilam yaw te ubrihu bala bansau laru ban kedau khandiat bagane ke jaka kadi babun bah ke jinja ya tengku kali namar ka surok ha kene ke jaka kalong ke babej bat kinongnya kaliru ki kampen hersted ondala poi ha kene ke jaka. Ada pernah kolak dah. Oh. Thiệt thôi. Chia ra bằng thiệt là chăn nó. Oi. Li lentang ni marweh hidan. Masak. Hah? Terakhir ne, tapi ketruk makado ne.